Muraho namwe mwumvise ibyo Bacancuro kabutindi ba Blackwater guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahurujwe na President Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo baze bamurwaneho nyuma yuko abandi bose barimo East African Community, Wazalendo, SADC, Wagner Group, FDLR ugateranya n'ingabo ze bose bakoze iyo bwabaga ari ku kibazo cya M23 kigakomeza kumubana igihe hamura abagabo nk'umuhungu wa Nyirampirangwe akitwa Gashubi wahamuye byose na bose yewe banamutambika imfizi rutendere yateraga ubwoba n'abami akayigarika. Uko kwigira kagarara kwa M23 nk'agashubuwo ngo bigombe birangizwe n'abacancuro b'inzobere mu gucuruza urupfu no kurwungukamo. Abo bugome bwabo wabubaza abanya-Iraq mu kiswe ni Soul Square Massacre aho batatinye no gutwika n'abana b'ibitamba mbuga. Abatalibani bo muri Afghanistan bo bahorana inkovu n'ibisage by'amasasu ya Blackwater bacakiraniye muri Operation Freedom Sentinel na haba Blackwater 20 bonyine nibo bacuze banashyira kadomo ku kibazo cya Osama bin Laden. Abanyasiriya bo bari bagiye kurimburwa na Blackwater nuko bagizwe n'abandi bacancuro b'Abarusiya kwizina mwamenye rya Wagner Group ahubwo igisirikare cya Amerika CIA n'ibindi bifi binini mu nyanja yitwa intambara bikoresha Blackwater. Yasigaranye iryo zina nk'inkovu z'amabi yakoze naho bundi ubushatse wayihamagara Academy gusa ababizi bakemeza ko ari nayo Frontier Resources Group. Ibyo byose bikagendana n'umurunda amafaranga Eric Prince wahoze ari umunavy SEAL mu gisirikare cya Amerika. Memuretse gato naye masezerano yo guhagarika M23 ngo President wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba yaragiranye n'abacancuro ba Blackwater n'uwo Eric Prince bo baragenzwa n'iki? Amateka yabo na ayahe? Bafite ubuhe bushobozi bwananiye andi mahanga? Ese ibi byose bihatse ikidi? Ni gute isi yamenye ibyaya makuru yari asanzwe ari ubwiru bwa President Tshisekedi n'umusangira ngendo we Kahumbu Bula Mandungu alias Kao? Niyo mpamvu ari byinshi tutazi tugomba kumenya. Turaje tubifafanure amafufu n'amafaranga bibafubike di. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ubundi byose bitangirira mu mwanzuro w'akanama k'umuryango w'abimbye gashinzwe amahoro ku isi nyuma y'uko ngo ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyahoraga ku meza y'ibibazo mu gitondo bakakizindukiraho ku mugoroba bagasanga cyahinduye isura. Bahisemo gufata umwanzuro udasanzwe wo gushyiraho akanama k'inshabwenge zo kujya gutura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bajye bandika buri kintu kiri gukorerwa muri Kongo, nibarangiza bakore raporo idasanzwe bayohereze ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye kugira ngo nawe ufate imyanzuro. Nakanama kagiye gahindurwa ariko kuri ubu kayobowe n'umunyamategeko rurangiza guturuka mu Bubiligi Madame Melanie de Groff. Karimo kandi umushinjacyaha kabuhariwe guturuka mu Buholande Christina Varga naho Zobel Behalare uyazibya amabuye y'agaciro ikoreshwa ryayo n'intambara ziyashingiyeho. Harimo kandi Maya Trujillo uyu n'umunyakolombia w'impuguke mu by'imitwe nyeshyamba ibyihebe yitwaje intwaro ibyicana byose. Ntiwibagirwe n'umunyafrika y'Epfo Dr David Zunumenu wafiningije ibya politike n'amacenga yabyo. Muri raporo y'impapuro 160 baherutse gushyikiriza umuryango w'abibumbye ku rupapuro rwa 93 niho batanze amakuru atari bwigere amenywa n'undi wari wese ku isi. Bavuze rwose ko babihagazeho n'amaguru abiri ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe umugambi karundura wo gutumiza abacancuro 2500 bo kubirukanira M23 mu gace bahaye umutwe ugira uti Information complétaire sur les négociations menées par Eric Prince. Baranditse bati mu mpera z'ukwa gatandatu no hagati mu kwa karindwi 2023 twamenye amakuru y'umugambi wa leta ya Kongo wo kohereza abacancuro 2500 baturutse muri Colombia, Mexique na Argentine.
bakajya muri Kivu ya ruguru guhagarika M23 ndetse no gucunga ibirombe by'amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Kongo. Muri icyo gihe ikigo cya gisirikare cya Mubambiro hafi ya Sake cyatangiye kubakwa iruhande rw'ikigo cy'imyitozo yitwa yo kurinda Kongo. Bacyubakaga kugira ngo bakira abacancuro 250 bibanze bagombaga kuhagera mu mpera z'ukwa karindwi kwa 2023. Za kontineri zirimo ibikoresho bazifashisha zari zimaze kuhagera mu kwezi kwa karindwi k'uwo mwaka. Twabonye ibimenyetso ko Eric Prince washinze ikigo cy'umutekano cyahoze cyitwa Blackwater ndetse n'ubakaba umuyobozi wa Frontier Resources Group yarayoboye imishyikirano yo kohereza y'abacancuro. Ibi byose byacuzwe binatizwa umurindi na Kahumbubula Mandungu uzwi ku izina rya Kao, akaba umujyanama w'ikambere wa Perezida Felix Tshisekedi. Twabonye kandi ibimenyetso byerekana ko muri kiriya gihe Eric Prince yashakishaga ibimenyetso birimo amashusho, amafoto n'amajwi bishobora gukoreshwa kugira ngo MONUSCO yirukanwe shishi itabona maze ayisimbuza abacancuro be. Gusa hari amakuru twabwiwe ko gahunda yo kwanzura amasezerano na Eric Prince ishobora kuba ngo yarahagaritswe. Kugeza hariko hari ibintu byinshi byo kwibaza. Icyambere ni ese ko bemeje ko imyiteguro n'abacancuro bibanze 250 bamaze kuhagera, bakaba bongeye bati twabwiwe ko batarabyanzura, ubwo twakwemera iki tukareka iki? Ukuri tutamenye nuko uyu Eric Prince we n'abambari be bageze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kera cyane, ahubwo bahamaze igihe bari gushinga umuheha mu mitungo kamere ya Kongo. Dore uko bimeze. Ku itariki ya 13 z'ukwa gatandatu 2019 umunyamakuru wa Reuters witwa Aaron Ross yatwoherereje amakuru yatunguye isi yose. Umutwe w'inkuru ye wari Blackwater founder expands operations in Congo. Yavuze ko yamaze kubitahura ko mwibanga uyu Eric Prince yamaze kwandikisha company yitwa Frontier Services Group Congo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, kandi iki gihugu kimuha ibyangombwa. Ku murongo w'iby'iyi company igamije gukora muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ibizwi nka aims za company birimo kuvumbura, gukamura no gushandikisha amabuye y'agaciro, ibyo kujagurura ibiva mu mashyamba, tayari ubwo n'izaribuyu zahogoje abazibonye, iby'umutekano, ako kantu gafate mu mutwe, ubwikorezi, ubwubatsi n'ibijyanye n'iby'ubushabitsi byose by'amafaranga, yaba y'uwigenga cyangwa ya leta. Ugira ngo nibyo gusa? Uyu munyamakuru yanavuze ko ahubwo kuva mu 2014 Eric Prince yari yaratangiye kujagajaga Afrika hamwe na company y'abashinwa yitwa CITIC. Iyi ngo bagiranye amasezerano yo kuyicungira umutekano maze ikikorera imirimo yayo kuri uyu mugabane. Birumvikana ko hataburamo kureba kujisho maze igaterura iby'abari mu matiku n'intambara. Aaron Ross yemeje ko mu 2015 Eric Prince yari yarandikishije muri Republika ya Demokarasi ya Kongo indi company y'injyana muntu ikitwa Cheetah Logistics. Uyu munyamakuru avuga birasa n'ibyatwemeza ko Eric Prince ari mu banyunyuza amabuye y'agaciro ya Kongo. Ibi byo nta kubishidikanyaho kuko mbere y'iki gihe ku itariki ya mbere z'ukwa mbere kwa 2019 yatumiwe mu kiganiro Squawk Box kuri televiziyo yitwa CNBC, maze avuga ko agiye kujya muri Kongo kwicukurira amabuye y'agaciro, nubwo ngo ari ukuyakura mu menyo ya rubamba, ariko ngo yabibaze neza ko azahapfupfunura rwose. Yagize ati biragoranye kubisobanura, ariko hariya hari ubwihebe, ni mu byondo, imvura ihorigwa n'ibindi byinshi, ahubwo na Ebola. Gusa mumenye ko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hava 2/3 bya cobalt yose ku isi. Gusa ubu bazahajwe n'icyorezo cya Ebola. Ubwo rero murumva ko bigoranye. Si ukugenda ngo usange byose bitunganyije, bisa n'ibigoranyemo. Gusa bikeneye ubumenyi no kubiha umurongo, kuko buriya harasabwa kubisuzuma neza umuntu akamenya ibikoresho bikenewe ahantu hagoranye nk'hariya. Abahanga mu gucukura ahantu hagoranye bakinjiramo, bakayijagururamo, bakayigira neza, nuko tukayigeza ku masoko. Yakomeje yemeza ko agiye gushyira akadomo ku kajagari kagaragara mu icukurwa ry'amabuye y'agaciro, kandi iyo umukurikiye wumva avuga imibare igena agaciro n'ibipimo bya Kongo nk'umuntu yizi neza kandi uza hari imari. Kugeza aho ibyo kuba Eric Prince yarateye amatako muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ibanga benshi tutari tuzi, byo si ibyo gushidikanywaho. Ahubwo uyu mugabo ni inde? Afite ubuhe bushobozi ku buryo akorana n'abashinwa, abarusi icyarimwe akaba n'umusangira ngendo wa Donald Trump? Dore ko byemezwa ko ari we wamuharuriye inzira zo kugera ku butegetsi, kuko yari umujyanama we kandi agakorana mu ibanga na Vladimir Putin. Eric Prince ubundi ni muntu ki?
Umunyamakuru Marta Rosi Perez wa NBC News ari mu bantu bazi uyu mugabo kurusha undi wari we wese kuko niwe yagiye yemerera ibiganiro byinshi. Yamusobanura agira ati Eric Prince bitewe nuko wabyumva ashobora kuba umunyamerika ukunda igihugu cye, umupatriote usumba abandi, wakoreshejwe ndetse akaza no kujugunywa na guverinoma ya Amerika. Ushatse wamwita umwe mu bantu bungukira akayabo mu makimbirane y'intambara zabayeho mu mateka. Ubundi Eric Dean Prince ni umuhunika amafaranga dore ko umuryango akomokamo barirwa mu miryango 100 itunze kurusha iyindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si ibyo gusa kuko banaseseye mu nzego zo hejuru za Amerika nk'ubwo mushiki we witwa Elizabeth D. Devos kuva tariki ya 7 z'ukwa 2 kwa 2017 kugeza ku ya 8 z'ukwa 2 kwa 2021 yari minisitiri w'uburezi ku ngoma ya Donald Trump. Eric Prince w'imyaka 54 ni mwene Edgar Prince na Elsa Zoep abakungujumba barunze amafaranga. Eric akimara gusoreka yinjiye mu gisirikare cya Amerika kubera ubwenge n'ibikubara ukagerekaho n'amafaranga y'iwabo yinjira mu ishami kabuhariwe. Umutwe wa Navy SEAL likabishami ryahebuje ayandi yose mu gisirikare cya Amerika biturutse ku myitozo y'akajomba bugabo bahabwa bakaba bambera icyarimwe mu mirwano yo mu kirere, ku butaka no mu mazi. Nawe rero yabinjiyemo ahabwa ibigeragezo byose banyuzwamo kugeza mu 1993 yambitswe ipeti rya lieutenant. Yarwanye muri Haiti, muri Balkan, mu burengerazuba bwo hagati n'intambara zo muri Yugoslavia yazirwanyeho. Mu 1995 papa wamaze gupfa yasize ibifaranga iyoro maze nawe ahita ava mu byo gukiranisha ibiturika no kurega gatuza mu masasu ajya kwirira iby'umubyeyi we yari amaze kumuraga. Mu gice y'isi cy'ubuzima bwe bwite mu gitabo yasohoye mu 2013 akakita Civilian Warriors, The Inside Story of Blackwater and the Unsung Heroes of the War on Terror, yaranditse ati data yanshinze ibikorwa remezo byinshi kandi bihambaye nuko ngira umugisha wo kubizungura. Nanjye rero ngomba kubibamo no kubikoresha nk'inyaryenge. Byemezwa ko papa yasize arenga miliyari 2 z'amadolari y'Amerika. Nawe ntiyatindiganyije nyuma y'umwaka umwe apfuye yahise afata amazu n'inganda zasa zigurisha kayabo ka miliyari 1 na miliyoni 350 z'amadolari. Ayararenga miliyari 2 yabaze mu gaciro ka none. Abantu benshi bamuvugirije induru ko agiye gutagaguza imari yase ariko bababwira ko azi ibyarimo kuko yaragiye gukora ikintu kizahaha muri si yose. Yafashe ubumenyi bwose yakuye muri Navy SEAL maze ku itariki ya 26 z'ukwa 12 ku 1996 ajya muri North Carolina ho muri Virginia mu gice cy'ibyondo n'amazi y'umukara abipfupfunukamo maze ahagura ubutaka bungana na kilometero kari 28 nuko arahubaka. Mu kwa gatandatu k'uwo mwaka yatangaje ko kuri ubwo butaka bw'amazi y'umukara Blackwater ashinze ikigo cy'abacancuro bafite iryo zina. Nuko mu kwa gatanu k'umwaka wakurikiyeho abategetsi bamuha ibyangombwa. Yahise ahamagaza ibikwerere byavuye muri Navy SEAL n'abihanduza cumu babanye mu gisirikare bakomeye. Yanacengejemo n'ababaye abatasi mu rwego rwo hejuru nka Joseph Coffer Black wabaye umuyobozi w'ikirenga ushinzwe kurwanya iterabwoba muri CIA nyuma y'ibitero bya Bin Laden kuri Amerika. Yashyizemo Robert Richer wabaye umuyobozi ushinzwe ibikorerwa hanze muri CIA n'abandi muri izo ngero yabakusanyije hamwe mu myitozo yebuje abazana kuri ubwo butaka. Mu gisa n'igeragezwa bahawe gucakira bari bahemukiye Amerika mu kiswe USS car bombing aho akaba ari ku itariki ya 12 z'ukwa 11 ku 2000 ubwo Al-Qaeda yaturikirizaga ku cyambu cya Yemen ubwato buyobora misile bwa Amerika. Maze Eric Dean ahabwa ikizamini cyo kuzana babikoze maze bajyayo bishimye. Abo batazanye bababoshye bazanye ibimenyetso by'uko babarimbuye. Kuva ubwo tayari Blackwater yahise itangira kuba Blackwater muri Amerika kuko yari igizwe n'abarwanyi kabuhariwe. Nyira yajejeta amafaranga kandi twa misiyo twose baboherejemo bakaturangiza mbere y'igihe cyagenwe. Nabo basigaye basenga ngo intambara zivuka ni nyinshi kuko nyine ni nk'ababaje amasanduku iyo kwica biri kwiyongera abacancuro babona ibiraka ariko ngo wowe wungukira mu ntambara. Yenda sibyo ariko nyine tuba tubirimo nk'umucuruzi wari we wese gusa tuzibamo ngo tuzishakire igisubizo kandi uzirikane ko yari capitalism. Uwo ni Eric Prince. Ibyo bya capitalism avuga no gusahurira mu nduru byo ni ibintu byari bigiye kumwisukaho kuko ku itariki ya 11 z'ukwa 9 mu 2001 ibyemejwe ko ari igitero cya Al-Qaeda byasenye imiturirwa ya Twin Tower bizambya Leta Zunze za Amerika. Nayo yemeje ko igiye kubihora igihugu cya Iraq. Buriya rero intambara ya Iraq yarwanywe ku bwinshi mu ngero zose na Blackwater kandi bayungukiramo akayabo. Turetse ibyo kurwana n'amasasu babaye n'abarinzi ba perezida wa Iraq nyuma yo gukuraho Saddam Hussein. Uyu perezida nawe ntiyari asanzwe kandi umenye ibye utarabimenye. Ubundi ubwo byemezwaga ko Amerika yagwatiriye neza Iraq imaze kuyisenya yahise isubiramo ibyo yakoreye abayapani mu 1995 nyuma yo kubarimbura. Ubwo bamaraga kurimbuza abayapani bomba atomike bahise boherezayo General Douglas MacArthur kugira ngo afate Ubuyapani na Philippines byose abiyobore nka field marshal utavugirwamo.
Muri Iraq naho kuva ku itariki ya 12 z'ukwa gatanu kwa 2003 bohereje umunyamerika Bwana Lewis Paul Bremer ngo ahita aba perezida kandi wigenga akagira ubuhahirane n'imikoranire n'abashatse nko kuba yakwemezaho peteroli igomba kwerekeza, namwe murabyumva umurimo yari ashinzwe. Gusa kuko bari bazi ko abanya-Iraq batazamwemera kandi bazamuhagama, bahisemo gukodesha abacancuro b'abarakare ba Blackwater ngo bajye kumurinda. Si we wenyine, kuko Amerika yahise yashinga ambasade nini kurusha izindi zose yaba yaragize kuri iyi si hose, ku buryo ngo hari hakenewe nibura hagati y'ibihumbi 20 byo kurinda abakozi n'abahanga bari boherejwe mu mirimo abenshi bisi yo gusahura. Ibyo byatumye Blackwater isinyira agera kuri miliyari 2 z'idolari kugira ngo itange serivisi nk'izo. Kuko rero inyungu yari birimo yari irenzayo, barayabahaye. Nabo aba Blackwater barinda kugeza no kukurinda isaza abo banyacyubahiro. Ababicungiye hafi bavuze ko Blackwater yakoreye muri Iraq amarorerwa atazibagirana haba mu mitima y'abanya-Iraq ndetse n'isi muri rusange. Dore impamvu. Professor Peter Warren Singer yashyizwe ku rutonde rw'abantu 100 b'incabwenge ku mubumbe, Top 100 Global Thinkers. Kimwe mu bintu azi cyane harimo imikorere y'abacancuro, ahubwo niwe wanditse amahame n'imigenzo bagomba kugenderaho mu gitabo yise Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry. Agaruka kuri aba bacancuro mu nyandiko ye The Dark Truth About Blackwater, yavuze ko ari inkoramaraso n'inkoramahano zakoze amarorerwa atarigeze abaho aho bakandagije ikirenge hose. Yemeza ko mu bice bya Iraq mu gihe bari barinze banyakubahwa bari baroherejweyo na Amerika ngo birirwaga barasa uwo bahuye nawe wese bakavuga ko bamwikanze mu mwanzi. Yavuze ko muri Iraq bahakuye amafaranga menshi ariko ameze nko gukamura amaraso y'abantu maze ukayabyazamo ubutunzi. Ati Eric Dean Prince ntasanzwe, ntatinya ku buryo atanatinyuka no gusaba imbabazi z'amahano yakoreye muri Iraq. Ibyo Professor Peter Warren Singer avuga ushobora kutabyumva kuko yenda hari amakuru udafite. Niba warumvise icyitwa Nisoul Square Massacre, iyi nimwe mu nkuru ziteye agahinda n'ihoterwa ryagiye ku mugaragaro maze abaryumvise bose bakuka imitima. Mumfashe tubyumve tunihangana gutya. Kuva ku rupapuro rwa 3 kugeza ku rwa 8 rw'igitabo umushakashatsi Jeremy Scahill yise Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army, handitse inkuru ndakubarira nkuko yanditse. Ni tariki ya 16 z'ukwa 9 mu 2007 ku isaha y'isa 6:08 z'igicamunsi mu kibuga Nisour Square aho muri Baghdad, umurwa mukuru wa Iraq. Wari umunsi ushyushye ku buryo ubushyuhe bwageraga kuri degre 100. Muri ako kanya ibimodoka bine bya burende byo mu bwoko bwa Mamba zikorera muri Afrika y'Epfo kandi bishinze ibibunda bya 7.6 mm machine guns n'izindi ntwaro nyinshi biri kwinjira mu gisagara cya Mansour. Barinze abategetsi bakomeye ba Amerika abitwa ba VIPs ngo barenganye gasantre ka Nisour ikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Ako kanya igipolisi cya Iraq nacyo kiri guhagarika imodoka zose ngo abategetsi batambuke. Blackwater nabo barinze bageze mu masangano ya Nisour Square. Muri ako kanya umusore mwiza cyane wiga mu mwaka wa 3 wa kaminuza by'ubuvuzi akitwa Ahmed Hathem Al-Rubi nawe ari kwinjira muri Nisour Square atwaye imodoka Opel Sedan. Ari kumwe na mama we Dr. Mahasen. Bavuye kugeza papa we Dr. Jawad ku bitaravuriraho. Bakijya kugera muri Rompwe bahagaze mu muhanda witwa Yarmouk kugira ngo Blackwater nabo barinze batambuke. Mu mwanya nk'uwo guhumbya umwe mu ba Blackwater akoze mu mbarutso ya yambunda arasa mu cyico Ahmed kuko kuguru kwe kwari kukiri kuri accelerator y'imodoka. Imodoka ikomeza kwitwara ariko mama wavuze induru ngo bamutabare. Wa musirikare yongera gukora mu mbarutso arasa amasasa arenga 40 wa mubyeyi aramwica ndetse imodoka ibumuyonga. Muri ayo masangano y'imihanda hari hageze imodoka 15. Hari abaturage bari gusohoka mu modoka ngo barebe ibibaye. Usohotse ari guhita araswa na Blackwater. Abasohokamo bashaka kwiruka nabo bararaswa na Blackwater. Inyuma ya modoka ya Ahmed na nyina hari indi modoka itwawe na Mohamed Abdulrazak. Uyu ari kumwe n'umwana we w'umuhungu akunda ufite imyaka 9 akitwa Ali hamwe nabo mu muryango we 4. Blackwater nabitangiye kubarasaho. Agiye kumva yumva ibintu biramutarukiye. Kumbe ni ibice by'ubwonko bw'umuhungu we Ali bari bicaranye kuko yibagiwe guhisha umutwe. Amasasu 30 yose bayabarasheho ku buryo Mohamed Abdulrazak ari we wenyine warokotse kugira ngo ashyingure umuryango we. Sibo bonyine n'abandi mu zindi modoka byabagendekeye gutyo. Abana, ababyeyi n'abakecuru bose hamwe 17 bahise bicwa ako kanya maze 20 barakomeretswa. Singe wahera. Uwo si umugani ni inkuru y'agahinda n'ishavu nkuko Jeremy Scahill yayanditse yicaye mu mujyi wa Baghdad aho byose byabereye ndetse akabaza n'abarokotse. Nyuma y'uko ibyo bibaye hari amafoto n'amashusho yagiye afatwa ariko agasibwa na Amerika. Nyamara byageze mu 2010 amata y'abategetsi ba Amerika agwama amasazi. Ni igihe umugabo witwa Julian Assange yari mu bushorishori n'urubuga rwe WikiLeaks rwari rwadutse rumena amabanga yose isi yose yahishwe maze rubanda batangira kumenya icyo abategetsi babo bakenyereyeho. Assange yabanje gusohora amashusho atandukanye y'ibyo Blackwater yagiye ikora nk'amabi, gusa akavuga ko afite n'andi mashusho y'akaminura muhini
maze bidatinze ikinyamakuru Al Jazeera na Channel 4 bimupfumbatiza amayero 150 kugira ngo abayo mashusho atarengeje iminota 5 nuko nawe abahaho. Ni amashusho yiswe Collateral Murder, haraswa abanyamakuru n'akajugujugu ndetse na yani Soul Square. Muri aya mashusho adasanzwe ahubwo anagaragaza ko hari n'indege ya Blackwater nayo yari iri hejuru irasa, ariko kubera urusaku rw'imbunda abenshi ntibamenye ibyo ari byo. Nyuma yaho gato Julian Assange yahise asohora inyandiko 400 zirimo amashusho, amajwi, amafoto n'inyandiko akangariza iby'Amerika na Blackwater bakoreye abanya-Iraq. Imwe mu nyandiko y'ibanga muri zo ni yiswe PCD Incident Update, Embassy Approves Condolence Payments, GOE Investigation Report Released, RSO Activity. Iyi ni inyandiko yoherejwe yashize hafi ukwezi n'indi minsi iraswa rya n'isuru ribaye. Yoherejwe n'ubutasi nk'ubutumwa bwa Telegram ivuye muri ambasade ya Amerika muri Iraq hari ku itariki ya 22 z'ukwa 10 kwa 2007. Yavugaga ko abadiplomate, abakozi n'abandi banyamerika bari mu bwoba kuko abanya-Iraq bariye karungu, ngo bagerageje guha $10,000 kubabuza babo n'5,000 kubakomeretse, ariko ngo bakaba bashaka $8 million kubapfuye na $4 million kubakomeretse. Basabaga kandi ko Blackwater ahita yirukanwa. Ngo abanyapolitike benshi ba Iraq bari bariye karungu ku buryo inyungu zose za Amerika zari zigiye kujya mu byago mu minsi iri imbere. Muri iyi baruwa basabaga leta gutanga ibisubizo vuba ibintu bitarazamba. Abategetsi ba Amerika bakibona iyo baruwa ngo bacuze umugambi wo guhemukana none nk'uko Assange abyemeza anerekana ibimenyetso. Ngo bahise boherezayo umutekinisiye witwa Robert Ford, uyu icyo yashinzwe kwari ugukora ibishoboka byose akanyura mu banyapolitike, abaturage n'abasizwe heruheru n'amabi ya Blackwater. Mbega yarashinzwe kugabanya umujinya w'abanya-Iraq ku bugome bakorewe na Blackwater. Imwe mu nyandiko y'ibanga izwi nka confidential letter Julian Assange yashyize ku karubanda yerekeranye n'ibi ni yitwa Fallout over Blackwater Continues Albeit Diminished. Iyi bigaragara ko yacuzwe na Robert Ford ikoherezwa ivuye Baghdad muri Iraq igana muri Amerika. Ikoherezwa Minisitiri w'Ubutabera icyarimwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ku itariki ya 11 z'ukwa mbere kwa 2010. Muri iyi baruwa tutari kumenya iyo Julian Assange atabaho, uwayanditse avuga ko bakoze iyo bwabaga bakaba bamaze gucecekesha abanya-Iraq bose. Ngo mbere y'iminsi bari bahuye na Minisitiri w'Intebe Malik bamupfunda inzibyo, ngo abasenateri n'abadepite nabo abasakuje bababwiye ko bazabongerera manda baraceceka. Cyakoze bakajya inama ko ibyiza ari uko Amerika yashaka uko icira imanza baba Blackwater bakoze ririya shyano, kuko ngo bitabaye ibyo byatuma abanya-Amerika barakara kandi ngo bo biragoye kuba bacecekesha. Gusa ngo umwanzuro wo kwirukana aba Bacancuro muri Iraq uwo ntugomba no gutekerezwaho, kuko ngo niyo bita triple canopy batekerezaga gusimbuza Blackwater, abakozi bayo bose bakorera muri Blackwater. Nubwo Blackwater bayikingiye ikibaba mu mahano yo muri Iraq, siho honyine yagiye ikarindi muri kihuye nacyo. Ahubwo muri ibyo bihe ikindi gice cyayo cyakoranaga na CIA mu bitero n'intambara yo muri Afghanistan. Inkuru yaho naho yihariye ukwayo. Muri buka mwanditsi, umushakashatsi akaba n'umunyamakuru wumvikaniraga kuri radio zirenga 1000 muri Amerika bwana Jeremy Scahill ku itariki ya 24 z'ukwa 8 ku 2009 nabwo yamenye amabanga ya Blackwater mu nyandiko icukumbuye yise The Nation, Blackwater, CIA Assassins. Aha yavuze ko iyi Blackwater ari urubando rurerure kandi rugera hariho hose, nuko ibigo by'ubutasi bwa Amerika by'umwihariko CIA bakarukoresha bahondagura uwo bashatse, ngo iyo banabishatse bayitegeka guhonda mu cyico. Niyanatinye kuvuga ko aribo batangije intambara ya Afghanistan, ngo mbere yuko ingabo za leta z'ubumwe za Amerika zijyayo Blackwater yabanje kujyayo guharura inzira. Mu gice kibanza yaranditse ati mu kwezi kwa 4 ku 2002 CIA yishyuye Blackwater arenga $5 million kugira ngo yohereze agatsinda gato muri Afghanistan. Icyo gihe byari mu bihe bya mbere bibanziriza ibitero bya nyabyo muri iki gihugu. Mu kwezi kwahise gukurikiraho Eric Prince yuriye indege yerekeza muri Afghanistan ashagawe n'ibisiribobo bye 20. Icyo gihe CIA yakoranye na Blackwater mu bice bya Kabul ndetse na Shkin hafi y'umupaka wa Afghanistan na Pakistan. Kuva ubwo CIA na Eric Prince bahise bagirana umubano utajegajega kandi warambye. Ahubwo kuva mu 2004 Blackwater yagizwe intwaro yo guhitana abayobozi bakuru ba Al-Qaeda. Ibyo nabyo turabimenya. Ikindi tugomba kumenya nuko ikibazo cya Soul Square cyakomeje gukurikirana Blackwater. Turetse ibyo kuba hari ababigizemo uruhare banafunzwe nk'uko byari byasabwe muri bwa butasi. Blackwater ariko nayo yashatse kujijisha hashize ukwezi hindura izina n'ibirango yiyita Blackwater Worldwide. Nanone mu kwezi kwa 2 kwa 2009 bongeye guhindura izina bakuramo Blackwater biyita XE. Ibyo nabyo byaranze abandi batamaraso y'abanya-Iraq yarabazutaguje sha, kuko kuva mu 2011 nabwo XE bahise bayihindura Academy. Nanone mu 2014 Academy yihuje n'abandi Bacancuro bitwa Triple Canopy, nuko bahurizwa muri company yitwa Constellation Holdings. Mu kwezi kwa 9 kwa 2016 Eric Dean Prince yavuze ko abivuyemo ngo akabagurishije Abacancuro be $1 miliyari n'ikigo kagarara cya Apollo Global Management Inc.
nyamara ntiyarabivuyemo kuko kugeza mu 2014 hari indi kampani yari yaragiye guhisha mu karwa k'Abongereza kari mu nyanja ya Atlantique kitwa Bermuda. Iyi yitwaga DVN Holdings Limited igacuruza ibyuma by'ikoranabuhanga. Nyamara mu ibanga mu kwezi kwa mbere kwa 2014 yayihinduriye izina ayita Frontier Resources Group. Hagati aho umunyamakuru wa Bloomberg News witwa Gridnef Ilya yatangaje mu kwa 12 kwa 2014 ko amaraso yose ari kumeneka n'ubusahuzi buri gukorerwa muri Sudani y'Epfo byabazwa Eric Prince mu nkuru yahaye umutwe ugira uti South Sudan hires ex-Blackwater chief to restore all damaged oil facilities. Yavuze ko Eric na Salva Kiir perezida w'iki gihugu ngo bafitanye ubucuti ku buryo yamweguriye amavuta za peteroli n'ibindi byose bavuga ko ngo agiye kongera kubivugurura. Ubwo rero Frontier Resources Group yari yatangiye kugira uruhare mu ntambara mujya mwumva muri Sudani y'Epfo ndetse no kunyunyuza imari habarizwa. Rero nyuma yo kuvuga ko agurishije Constellis Holdings yari irimo Triple Canopy na Academy, yavuze ko agiye kwita kuri Resources Group, nyamara abahanga bakemeza ko ibyo byose bikiri Blackwater, ahubwo yahinduye muri izo nzira kugira ngo amahanga yakomeje kumushinja kumena amaraso mu ntambara zose Amerika yagiye irwana abyibagirwe. Eric Prince avuga ko Resources Group ari ikigo gikorera mu Bushinwa ndetse kikaba munsi y'ubutware bwa China International Trust Investments Corporation. Iyi kaba kampani rutura ya leta y'Ubushinwa izenguruka isi cyane cyane muri Afurika isarura iby'itabi bye. Nyamara ibyo byose ngo ni imitwe kuko bisuzumye n'intambara ziri kubera muri Libya nazo Eric Prince azifitemo uruhare, ahubwo ngo ni uzitera inkunga kugira ngo yisahurire. Niwe mugenga w'ikizwi nka Project Opus yo kugurisha indege, imbunda n'ibitwaro Field Marshal Khalifa Omar Haftar mu ntambara ahanganyemo na leta ya Libya. Ibyo ngo abikora asa n'ukorana n'abacancuro b'Uburusiya kuko ngo afitanye isiri na Perezida Vladimir Putin wari usanzwe ari umwanzi we. Ubundi Eric Dean ni inshuti magara ntunsige ya Perezida Donald Trump. Ubwo Trump yarari kwiyamamariza kuba perezida, Eric yamupfumbatishije miliyoni zirengaho 400 z'amanyarwanda ngo yakoreshe yiyamamaza. Sibyo gusa kuko yamubereye umujyanama akamwibira amakuru ndetse akaza no kumufasha gukindura mu bya politike Madame Hillary Clinton. Byemezwa ko kubera uyu mubano na Trump byatumye Vladimir Putin wangaga Eric Prince kubera ibyo Blackwater yashatse gukorera Bashar al-Assad wa Syria, bagakumirwa na Wagner Group yaje kumukunda kubera ko ari inshuti ya Trump. Ibyo rero ngo babisize inyuma. Eric abikiraro hagati ya Putin na Trump. Ku itariki ya 3 z'ukwa 4 kwa 2017 abanyamakuru bane ba The Washington Post bayobowe na Entus Adam baranditse bati Blackwater founder held the secret special meeting to establish Trump-Putin back channel, aho bavugaga ko rwose Eric Prince yagiye mu nama mu kirwa cya Seychelles agahurira na bamwe mu bagize ubwami bw'Abarabu basanzwe bacuditse dore ko ibikomangoma byaho baziranye kubi. Ngo cyamugenzaga cyane no guhura n'intumwa za Putin kugira ngo zimuhe ubutumwa nawe yagombaga gushyira Trump. Ahavuye ako kanya yahise ahura na Trump muri Trump Tower amubwira ibyo bamutumye. Ibyo byatumye Congress ya Amerika imuhamagaza kugira ngo asobanure ibyabaganira n'ibyo bisiribobo bibiri. Nawe ati ibyo muvuga nta na kimwe mbiziho. Ngewe nigiriye muri Seychelles kuganira n'inshuti. None se nemerewe kuganira. Uko kandi ngo niko afitanye n'agakungu na Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro usanzwe ari umwanzi wa Amerika ariko akaba inshuti ya Putin. Rero ngo asigaye atemberera muri Venezuela mu buryo buhoraho ku buryo Associated Press ivuga ko yabaye iposita ya Putin. Dusoza rero Eric Prince, umugabo w'ingengabitekerezo zo gukura gatubutsa hari intambara hose, ni umugabo wa 12 yemera akamagana nashora mu kurwanya imico y'ubutinganyi n'amatsinda yayo. Ni umugabo uvuga ko umugabo nyamugabo agomba kubyara abana nibura barenga 10. Ni umugabo wicarana n'abakomeye mu bugambanyi na politike z'ubugambanyi n'ubucancuro guturuka muri Iraq, Afghanistan, Sudani y'Epfo, Libya, Venezuela, none ubu birahwihiswa ko yamaze guseseka akaboko mu ntambara za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha rero nta gihindutse ngo azarwanana n'abacancuro be bafatanye mu gusahura cobalt na triple T, avuga ko akeneye cyane kugira ngo azishyire Abashinwa. Ibyo byose ni intumbero n'imigambi bishobora kongera lisanse mu muriro, maze iherezo ry'ikibazo cya Kongo rigakomeza gutegereza ibindi binyacumi. Amafufu n'amafaranga bibafubike.